Bok ljudi, sada upravo idem na neki Big Doggy event. Dakle, oko 4,5 ljudi je attendalo da ide tamo. To je dakle event od cucke, pa pretpostavljam da će biti valjda po 2 ljudi, valjda jedan cucak, tako nešto, tako da očekujem 2000 pasa tamo. To je jednostavno organizirano kao neko druženje. Ti samo dođeš s svojim cuckom, područiš se, ima nekakvih nagradnih igara, svačega u stvari. Tako da ništa, to nije nikakvo natjecanje, to je samo ko neko druženje sa gro cucaka. Ali, ja ipak dosta kasno sam se odlučio sada ići, tako da mislim da ću stići nevjerojatno tipa nekih pola sata pred kraj eventa, tako da ne znam kada će to ličiti, ali nadam da će biti barem 100-tinjak cucaka, tako nešto. Ja bih bio presretan da bude i toliko, ali eto, moram vidjeti na kaj to liči, pa se odlučio zaputiti tamo. Ništa, vidimo se onda tamo. A eto, zakasnio sam, došao sam nekih 20 minuta do kraja eventa, tako da nisam mogao previše cucaka posnimat, valjda nekih 100-tinjak ostalo, kaj ja znam, od valjda 2 soma kaj pretpostavljam da je trebalo biti. Dakle, cijela ta livada je pretpostavljam bila puna. Pogledaš neke slike i probati ih objaviti da vidite koliko je to bilo krcato cuckima. No, da, nisam rekao da u stvari ja isto imam cucka, u Hrvatskoj naravno ostao. Zove se Lenny, osmina je Havanezer. Dakle, sigurno znate za Maltezere. Dakle, oni su iz iste porodice, bišona i vrlo slični. Dakle, jednako je mali, sam kaj imao neke fleke. Sada on isto postao bijel ko Maltezeri, ali vide se neke razlike. On mi dakle daleko najviše fali od svega. To je takvo malo klupko sreće, veselja, apsolutno. Koliko da njegova svrha u životu je samo da širi i radost, veselje, sreću. Kada dođeš doma, to je takvo veselje kada te vidi pas i naprosto i ti posneš jedan koliko god da je naporan bio dan, stresan ili što već da te mučilo. Čim vidiš cucka, automatski te sve prođe. Tako da da svačate. Dakle, tamo kako najviše hvala. Nadam se da se vidi, avion leti. Tu negdje bi trebalo biti valjda, pretpostavljam, možda totalno fulavam s prstom. Dakle, pas mi je glavni razlog zašto bih se vratio doma, ako se odlučim vratiti doma, jer to stvarno ne vjerujem opisati kakva je to bila sreća i radost kad bi došao doma i kada bi vidio njega i njega takvog sretnog, to mi baš iskreno fali. Možete vidjeti da sam fakat zaluđen cuckima. Kak imaš crazy cat lady, možda sam ja crazy dog man. Ali sa razlogom se kaže da je pas čovjekov najbolji prijatelj, pa to daje takvu ljubav i ništa ne traži za uzvrat. Dok mačke, sad ću malo kritizirat mačke, one samo traže nešto, a ništa ne daju za uzvrat. Dakle, kada dođeš doma, mačka sam te pogleda. To je to, gubi se, daj mi hranu, to je sve što tražim od tebe. Cuca kad dođeš doma, on samo, Isuse Bože, dođi si doma, ja te volim, ti si najbolje, hvala što si uopće došao. Mislim, slatke su mace, ali pas je baš loyal, zato ih obožavam. Predobro je organiziran park, baš je pre-cool kako možeš gledati po tim kamenjima na vodi i onda još pored tebe taj vodopad, baš pre-cool izgleda.
A baš sav sadržaj ovdje nekako malo začinjen, malo nešto promijene i onda puno je bolje i iskustvo. A ne bi imalo smisla inače furat Cucka ovdje, jer ovdje su baš dosta rigorozni s tim kontrolama. Imaju baš striktne neke biodiversity laws ovdje. Sigurno ste vidjeli neke filmiće, možda prije mjesec dana to bilo kada je Johnny Depp sa svojom ženom pokušao iskrijumčariti svoga Cucka ovdje u Australiju. To je bila cijela drama, mislili su da su iznad zakona, su nešto u svom privatnom avionu sakrivali Cucke i naravno kada su ih ulovili Australci, onda je bila cijela drama svugdje po vijestima. I onda su napravili neki filmići da se ispričavali kako poštuju njihove zakone. No da, dakle, to je toliko striktno, toliko su osjetljivi na to da kada Cucka dovedeš ovdje, doslovno mislim da treba biti u nekoj karanteni, valjda tjedan dana i kada se vozi, dakle kada on putuje avionu, on je u nekom posebnom sektoru aviona, doslovno s drugim Cuckima, u nekim minijaturnim kavezima, pa mislim da bi moj pas dobio takve traume. Mislim, on je minijaturan i jako je osjetljiv na sve. Ako sada neko počne režiti na njega, on se baš preplaši. On se ustrtari i počne bježati meni uz noge ili uz noge od ljudi koje zna. Tako da mislim da bi to putovanje, da ga ja sad dovlačim ovdje, je bio takav stres za njega da bi ga potpuno promijenilo, a to ne želim. A i čuo sam tako dosta priča od ljudi koji su pokušavali furati svoje Cucke iz nekih dalekih zemalja od Australije i doslovno, dakle, ne na samom putovanju, no prilike traje valjda 2 dana, pogotovo još iz Europe. Dakle, tih 2 dana, pa cijelo vrijeme okružen svim drugim Cuckima i ko zna kakvi su drugi, su li živčani, agresivni ili cijelo vrijeme nešto žele loše drugima. Problem je u tome što pas naprosto postane istraumatiziran i zna se promijeniti. I neki ljudi su doslovno bili potvrdili da pas, nakon što su ga dofurali iz svoje zemlje ovdje, doslovno se potpuno promijenio. Baš da je nekako postao bojažljiv, postao nekako agresivniji prema drugima. Tako da, ostale su mi 2 opcije. Ili da ostanem ovdje i patim svaki dan bez svog malog Cucka, ili da mu se vratim. To je to. A šta će biti? Fakat nemam pojma, vidjet ćemo. Joj da, zaboravio sam napomenuti, a fakat je važno. Sad se sigurno pitate gdje mi je Cucak, šta s njim, bez brige, on je u savršenim rukama sa mojima doma, tako da nema nikakvih problema, samo sam ja otišao, njegov gazda kojega je sve naučio, a fakat sam ga dosta toga naučio sam ga roll over, dakle može se okrenuti za 360, predobro izgleda, zna naravno da je šapu, da je pet, glas, zna, kažem, moli i onda skoči na strašne noge i ovak dođe i nekako baš kod žica, kod moli, tako nekako zna još. Dođemo ovako bang, onda se pravi mrtav, baš sam ga puno toga naučio, baš sam jako puno vremena potrošio na to, ali kako sam ja bio taj koji je bio najstriktniji, ja sam mu nekako bio, dakle, i nažalost, to je tužna istina, ali najmanje drag, jer uvijek bi ja bio taj koji bi ga uvijek sve korigirao, sve mu samo davali apsolutno sve, nikakva ograničenja ne bi imao, a je bio uvijek taj, ne smiješ, moraš ovako i onda mu nisam bio baš toliko mio, ali eto, moja ljubav prema njemu, potpuno druga krajnost. No da, sada niste baš previše naučili o Australiji u ovome vlogu. Dobro, jeste o biodiversity lovima za životinje koje dolaze u Australiju, ali dobro, saznali ste nešto o meni. Ako vam se to svidjelo, kada malo više pričam o sebi, slobodno ostavite pod komentarima što je vas još moglo zanimati. Znate da je, eto, moja ljubav prema Cuckima neuvjetna. Ako vas još ikaj zanima, slobodno recite, naravno, napravim filmić. Ne mora svaki biti baš samo o Australiji i nekakvim cool činjenicama. To je bilo sve onda za ovaj vlog. Slobodno što god vas zanima, bilo kakve prijedloge, ostavite dole pod komentarima, odgovorim vam naravno. Možda i napravim filmić ako bude interesantno. I ništa, vidimo se do idućega.